Terkejambil kemennya pi baru kekertem jonga kali kiri kini di walang as jonga sapu mereka pun suara di mata kekertem ke juruai bang IP kadai ukulur beren. Lur bare bateng shan hasain kat no jingitenan pitaban piteng shan ken krekring penyap media kikman Rei shaj ngai ba pidan ban pai shapi om dan tang jing shai nio i akapor basep kasih Halor sahid ngakwa banteng syan man kasih baro kindop yo Hendrei ngatim sisin kasih an pernai kumapi Syasahin di klur bunjat pensyam Himlanya wat lada pi persyang haba kapeneng karang Shitam baro haki amdan tangjing syai nio i akapor basep kasngi Halor sahin ngakwa banteng syan man kasih baro kindup yo Rei ngatim sisin kasih an pernai kumapi Sahin ngakwa banteng syan man kasih baro kindup yo Rei ngatim sisin kasih ngatim
yen kasngi